Story time. Tin kumam galari kelone wa itatam mano ari kisek. Meja dongo choko kedi dwe gi inyo. Yetem bas. So tia kan kede welo wa balalem sek nyime aneno jongeo manager kaitelwe Nathan ma teker me ipia tok me kore dia ya teker ba merang lo wikaro mo welo chek. Ikaro me welo chek kango mano Uncle Steven ya teker me ipia tok mi nomu. So eja kai Nathan ya me wa story mora metin rekidin sek leino lo toti kare lo leni toti kara sek cha lo pingo swapo so lo tele ine di are tele mulong ba gura ke tele mulong berisa heba so leni go tegi na dire son jogo kechoko poto jo wuta go nyaba erisa lo nyapi agura da nyap heba jo le puro de ngeo bible da ko yamo be kali tiyo ke te ko li chamo en kopo wino so erisa di ko bino be agura do wanoro to ke yor kan uto moy ringo ilum agura be do na wulo le ba woti diko ya iko ritela ka gitulo ke ritela cha erisa inge erisa to di kwirit ngata come met so erisa di do ko geno riamo kan erisa do wirda ne ko magege kelo mare kele ko magura ka bin berkane kuri nyiki kurna kurom to ne ko le tomon darin manga ne ko godi kan ko kuro do kura moro ngato bino kere kom nyudbi da ko bibedo do dana tek agura be pe ko moroli ne ti lo kwa ni ene ko magel mare made paka tuni kanyangon agura digi cha somi wiye rieko di bini webe la ne ko le ni kanyangon kedango dana chara chelo ko bro ne kango dido ko chamo dide ko meda ngo me bedo tomo ko lori na yo go dido de kango pi meto mo mere yaro wudo ko bedo ne kango nando meto no ko bina agura tikre ko che wiye ba ko lori ko moro ne ka ko lori ko chamo ringo gi tomo ko ndo kene eri sa di ko ya bagura do nando one ko leni tomon o yeno gi benyo metero gi ta ka agura be mo uno angaro bute ko tweno na lengi tomon go ite kanga yeno tiel agura de risa di twene leni tomon die yeuda die ya kede tuk pake eri sa da bo be le amaga ya chiel lo ni ko yeni chiel tomon lo doro ne kango dana chiel nano su jogo ngara cha be kare buikin ikuo mere ko tune pacho do ngara cha je tigre luoro eri sa da be ko lo ni ko ne ko kom lo ni ko mo yole ni tomon ko mi chiel agura be ko lo ni ko le ni tomon lo ni ko tek apa ko te di ko cham di ngawdo ke yo die joko data do pido do luange ni dawdo die do ka bulung be luange da ti lum ka te wuje yamo gi isengi ngam yambe witi no yamo kumam teke ga yambe lum da teke renyo yite apama da ti yite joko ne ko le nando okotunele sa mebuto sa bala tuno wesa kanya te la ko bunya agura la do ko bunya risada yesa wachel do na raja ya be kadi do pablo do de ka risada ba na agura da ma so ni noli agura di ko gero ya da do wo ki agura pe do bala yam to geno wo every do la ko lo ya de ka jadi ko maro ke ko jadi ko maro ke ko kaja do maro ke do ke ko eri sa dari bela cokonya ko mulo do neka agura be do la cokonya ko lo no oneka o mina cham eri sa ko mako dok tu tim jadi do ko dok tu kire do jadi ko dok loro chieng si pir do pad luange di do ko nye luange da woto no ko gi len do ko be ringo di do ko gena do top luange di do ko wo kunde kuno bino do kere do chamo do ringo aluom do ka top do ka do luange ko ya be do jo mingo gi jo nyako jo mingo ko do chami era tra jogo ke do ringo ya luange di chamaro iya luange di chamo do ringo so ko luange di do ko romo do ka luange di ko chamo ringo di ko gero pa cho luange di do ko pogi ko nyol da do ko nyai da do ine no mi na luange di piekano pakana ya sawa luange di mano bedo story mate sana so eja kaid Nathan so story ni do kelo ne wanyo eta konyo story ni gia mekel nanti achiel be bulu ngata mi aro bedo keda achiel miere beri gen nyawoti jogi wulo li kede genere idia ya kina gi dokon mano nyute ne wan be chieng achiel ki yar no bedo nyenu be jokuora tinge tu kanu no awuni ringunu awuni tuo merenu akuora donyo tuai e pacho dine wudo space medo ni si yar no bedo du chieng wan kuma mo bedo ndio rieko no oyo tu bedo keda ading abire rapato robino diko piluange no bedo da wula bila fa pinyero wa so miro bedo no wan ja achiel dio generenu o generu dio mar renu ene pone me etokwa me kuma mar dongo kedino
Eva. Opoyo sana jakaid mano Nathan mano bedo story amit sana. Dolie bedo story kene. E bedo gi atie puonyo wa. Kiti winyo kede. Yambe omak tich kede teko. Bible da yamo be kali tiyo. Litwero cham. Medwi mano jomo tiyo kedo bet kede gen budgi arajo woti non bet kede gen. Piento neni risa kede mana gora ngati da yalango ngawote ngati ada yalango ngawote gimora tidida mati mere dano konyete so okomino do gap makuor akur mano do bedo lwangini oko chamaru gikade dede ene